Mburango ubwe kandi nzenda kusimarahanga emirimo yene yisibire noteka himkono yawe lizoba nizo bari rwakana ebirone birabiri na bina ibyo kwizo kwakana 2025 simarahanga habo kutusiyegesha tuyabahurire kandi nikwe tuje tuyabachite farm company limited mutebekaniso ine clear mpaka harshahina ubundi wateka ho TV yawe gishaha it is every Thursday shaisha tunechweka mpaka harshahina rwatukoreche kunywa isuru kumanyaka tuze drink ejo kunywa kimba kikoro mbintu bishatu ubuki obutuzi hamwe na namajani bitu ni madhari nyengo mu studio nyine mu manager wa tuze highway point kandi nibaguze mbere no jimnonga hariho parking impango mnonga hariho nakashayiko kuzanda mu mpira mwene kubashitamire bagira ngo nibenda kuronda Miss Narungi wa Bushenyi Greater mwene hureje nyene gendo mission nambwe no mukoro ningasho gutora na Miss Narungi nero amukago rukwija ebire bishatu yuko izo kwa katanu twena tuzakuba turi ahari kituze highway point nkiriza tumwakire aturamisiyeho atugambire intebe kanisa zahikaye po twakushemera ya mwakukira kire orirota usibirota ndireje sibireje shaniwe nanyi sibireje so abari kutureba bakureho na mwanyuma utugambire intebe kanisa za Miss Greater Bushenya hizahika babare mnonga nkaburije amazina ndo Paul Kutamba urga umurishituzi highway point empaka okutebekanisa kuri n'ukugendo misho twayisirize ibiro bishatu mani uramuka gurukuje twena turiyo mahishano so ibintu twabiterize abishiki abatandukire kuba training mpora ikibaze kutwerekaho abantu batandukire gura amatables gabo ingugambira gasigare make gari ko yutwatsuringa abo ko abantu bo nariyo ku buri mwena nahinda kubari aze kureba face of Greater Bushenyi mba mukroninga bata so buri mwena ryo nayiruka abantu ticket bari yakuzigura so mbwenu umukoro guri n'ugendo misho nkaburizo ko tubentu ija tugamba tukutambura ubwo mukoro no gutorana the face of Greater Bushenyi ningase kibakubasa kweta Miss Greater Bushenyi nso kuba nturunda umuntu omwe utrakroning Greater Bushenyi yonya Greater Bushenyi yegira mu districts itanu mu Bushenyi main Rumitoma mu Buweju mu Rubirizi mu Nashema so mu district sezo itanu tuwireba participants mu districts agugona tujuntu training ibintu bingi so participants in the district motori n'abantu nkabangaye district itutuka tiro open district bene twabaye kubasa babasa kwiko mu districts abantu usanga district ya 8 abandi ya 5 bangaye ngweno range nkejo so ko atabona kutukoreba tubitandika kubegisha tubegisa culture wise tubegisa finance umuntu ngo kwa kutandika ka business we n'ibintu bice bwento rino kubegisa ibintu bingi training rene agenda tubegisa n'intambura umukazi natambura tari yo kujya kufatuka kusatuka tubegisa zinge zo kureba za catwalk ndio kuzantu kubegisha batandika kwega za catwalk bege bareko ngo umukoro gwa abantu biza kureba barebe ngo abantu badu trained ekibakora nibashimanya so twabarundana twabegisa ebiro bishatu tubabareteri mu abantu bawe baro tubatekaho batwereke kibakozirishi ekibegire mubabuze nimwe uwo yegire iki ntumukimanya Bushenyi n'ugimanya yo kurugano amanya ibintu nkebyo mbwene so ibintu nibingi tyo turontebekanisa abana turi yakubegesa turi yakutambura stilo ma districts tukora awareness abantu turi ntibagambira ngo umukoro gwahika nko kubona uri ngo bugenyi bwahika aya purejingire bona baturuntu barabamo abantu bari ko bakorashi biza mukoro umukoro ngo nguza kubaguri kituzi highway point mu Rwentuha kituzi highway point nesangwa arugudo nigendwa rwa ishaka mbarara n'umwanya wo kuguriya muhanda umwanya murungi munonga ugwine buri kimwe ugwine wika woti none reba ngo buri kimwe kiri standby none reba bo pine parking nungi
twine security riho guruguru so mbwe notakagira uti nazaro ntuha tino nda parking tinarabe imotoka yanjye ne kubeta secure so tuhamiza ngo twine parking nungi twine security twine abantu barabarebereje twine service team nungi yo murembe so kugira ngo cyawe cyurakore utaka booking table booking akare utakaguza ticket yawe rebuka ngo ugura ticket no terrace muzite zo kureba na screen no bookinga no gura ticket yawe rebuka ngo wakorashi wahitabo mu package ogu ni nekintu cyukubo umuhistory no reba tu wano reba ngo umuhistory no shoma ngo iki kikabaho nkabandiho so ategene edition yo kubanza kurebuka ngo twafuna Miss Greta Bushenyi so muntu ariyo iwe ni ukameza nti yija urebe Miss Greta Bushenyi barondowa umwishogo bazweke ekirungo cya Miss Greta Bushenyi nuwe yasemerire ninga so yizorobe uruho okore history ngo kaboriho wamuronda bamuronda noreba bamuzweke cyo kirungo cya Miss Greta Bushenyi uruho noreba then ogo muntu nakubona tucikira abanyagureta Bushenyi mwene twatu ino mukurembezo wihanga twatu ino rukiko abanyabushenyi nimba ningambira togo muntu nabaro so mushitari yokwe urebuke ngo training wagitama mani wayega ibintu cyabaje kandi abana bakwega bona ba training tubaterire biro byamani tubaterire wente umuntu akubara arasinga naza kubona atwarente yona boya tujumufunyire tujumparking reje agitwara waba then nabakurataho bine kashi bine nebirabo byingi ebarahangure buri umuntu wena nahangura nkaburizo nyunko kuba nimbagambira ndi nyonyine kirabo cyo muntu wa 20 icyo kiryawo kiboni nako twaseme ko nebiri so takabo ryo kukagira uti nyowe bwenu okatina ito tukuza kuronda Miss Bushenyi ngo n'umuntu murungi tonto n'umuntu murungi wamageze kandi twine qualification kugira ngo ati wogu nturonda somire kwezayo ugunabe Miss Greta Bushenyi twinde umuntu akubasa kukikirira akagambira abantu ba Greta Bushenyi yanagambe iki twatu abantu yaza nko mu rukiko mu district abagambira ataba abantu ba Greta Bushenyi mbendeje mbedashiriya mbenanashiri so ngo n'umuntu utwetaga icyo twenda ba Sireya za kuzaho twinde umuntu akubasa gamba akakora development akakora impact community so umuntu ogwe abantu mwena nimbeta abantu bambarara baburinjo bizoba mwena mweze mube muriho tukurona ingogo muntu ebiro bishatu nduza kuba twino performance za besongozi bingi lead singer naza kuba ari Spice Diana so abantu mwena bari yokurebuke ngo wija wafuna entertainment Spice Diana naza kuba ari yawo bitoba abakituzi twaraganisa ntukiriza ito tukagiziraga ngo tuza kureta umweshongozogo akabura nkabandi concert zibakora bwangu besongozi yabura ito twaraganisa ntukiriza ejo ni testimony n'abantu bana numujimanya kandi ito twagira ngo tuza kweki ntiza kuba kiriho abandi no bagira ngo gura table neza kubehereho ki eruho kiriya usanga kitini kiriho kandi usashire sente nyingi nyoni kwamizi inti wari yaho ayashashire table ni wayine ariyo naza gura table twakugambira ngo table yawe ntuza kutera heki nere masti nuza kucishangaho kandi iki twakuraganisa ukirebe so takagira uti tukura nkabandi tuwe standard tukazitekaho ngo umuntu ya tamwe senteze nabafune muvari so iki cyo twatireho abantu mwena nimbagambira ngo muyize mugure table zanyu mugure tickets ito twaterize ebiro bishatu no mukoro ituza kwigura ebiro bibiri akasiki tukatere umukasheshe gates za kuba zigwire ito tugumize mu no mukoro so wari yo kubona asa kwiza no yizo wakwiza ebiro bibiri twakiriwe wizogire utunyoni yiza ku attending the face of Greta Bushenyi ito tuzo kwa accommodating ngoboruho twino mwanya muhango kwasa kwa accommodating buri yomwe twine eba well stocked iwono yizo utandika entertainment ebire bibiri no tayabana tukubinga bagenyi so abantu bwena bariyo kurebuke ngo wija highway point no mwanya gwine buri kimwe nakugambira ngo twine well stocked bar twine well stocked restaurant ekuraninga 24/7
utakasa kugira dizantari wije n'injara yawe ahawe point yemere ari ibyo kunywa ari yemere nunji twine buri kikacemere cyona twine Indian cuisine, local cuisine, English, Chinese all cuisine zona tuzine ahawe point wizi unofune cyo kurya orebuka ngo wabaje twine micomo tukuba twine zimbuzi za mutambuza dembe mbwino wika hayiwe buri cyumwe no ni it is a place on its own ekine buri cyumwe n'umwanya tukweta Kituzi City hatukuzire city wari gambarara city nika ufuna Kituzi City ako buri cyumwe kiriho ingo kuruzo muri imbararo ugasanga buri cyumwe kirimo atwiza Kituzi City buri cyumwe kiriho twinawa amashuta petrol station twinawa supermarket twinawa Katare makwika nko Kituzi City ukateka makatari nko kureba Mbarara Central ati tuturesere nkambarara Central twagiteka muri Kituzi Central market area erumburi cyumwe so twine motoka zo kwayaringa zone excavate wenda kwinga wenda korashya bina biriyaho so ni city everywhere stocked so umuntu we nariyo kurebuke ngo wiza highway buri kimwe cy'una no kiri neki no kushemera abantu baguzire ibintu byabo tables ni ngambira ntariyo ko izugure tables urebuke ngo highway point waburiho kireya nangira ngo ariyo nayija yatebekanise banywanebe ntubakira ni wariyo kurebuke ngo chance giti yakufera urebuke ngo ibiro bishatu waboruho ito twatebekanise buri kimwe stock drinks twazitireho enyama twatandukire kuzitereza muri no kugashuri izobere no kuriya ukushemera tukazina mpaka bukashesha mwe nyoni kugambira ryokwe izorebe face of greater bushenye ko turamuzoyeke ekirunga companies nyingi zitire musende umukintu echo kurebuka ngo zabaho amwe n'abantu mwe aromuzira nambuza ati umwana wanje naza kufuna muki hato ukosi yatasingire ari kindi cyakutunga nyoni ngambira abantu ngo batakare birakirabo kibakuza kwereza opportunities ni nyingi eze kusinge kirabo cyo kibakuteka wareba mbaza kutera wento konkari y'ikindi benefit iyo kutunga kusingende ninga si tuwasinga of course twena tukaba bukubanza aro kubanza runo wa muhero kunka twena twine opportunity yo kubasa ku benefitinga kusinga akirabe cyo cyo watunga companies ze sponsorize ko nzenda bakoze na uko staro company buri mwe nendo umuntu akwasa ku express ngo public twine companies nyingi akwanza kubanza nda bakoze nze abantu mbabasare nubona uriya onoranka company yagiretiwa kugira ngo uri umvakas ni 6 yuntu za kwaka basari ya university yon kintu cyo kureba nsinga kwangure ntemwe so muziro wa uriyo kwe umuntu ya umwana wa yana kugambira ngo naenda ariyo mbamwe abesimbire nisaba ngo umukirize je umusupporting arebwe ngo yiza yayesimba bakuba benefit eri mu nimpango kusinge kirabo cyo kibatireho basa kugira uti utinatwarande kunkomanye ngo umwana kiyatunga it is beyond a gift nturonda ambassador think it when Kituzi drink umwana yasinga ntumubu ambassador naza kugambira Kituzi twine companies impango zirimo banks abana mbafune mirimo abana mbakora ki ejongoyo no muziro woriyo ko ni ukamisiriza utakabuza buzibwa ekintu kiruriyo ibirabo biriho kunkareba ngo wareba beyond kirabo umwana wamwikiriza yayisimba yarebeka ngo yemwe ni aba exposed nicyo shituru exposure man yo kwereka ngo bagira ngo no tundo kwereka kanto kafundishiro katunda iwuriga yo yemera stage abantu bakurebe no wayereka watunda abantu baza kugira ngo ngiwe yija tukweki iwe yiza tukwekiriya atawo nuko kutunda korashi okwereka so mwe numuzirire ikiriza abana bakoreshi bije aba supporting ito nito tubatirire cyubaterireho uko tubasupportingira mu kintu cyango so ariyo kuna umuzira anambuza ati atumana numwaburi kimwe so twireshe tukwa dine kintu umuzira akakoresha akongeraho ahubwo abana tuza kubegesa ibintu bingi atumana tuza kumwegesa kwebisa project ayige gukora sabuni ubwo n'kintu ecyaratandika life skill ye yakatandika gukora tubegese tailoring umwana yige kubazira nabasha kubazira umwenda
ati umuntu yariza gukora kwega nawe yarigaho nayongereho skill usanga ari hariya umucukubo natunga amasudi ejo ni business yo mwana yakubasa kwega kwebisaho kugira ngo nawe yari yawo yayirondera umurimo yareka kuza street so ikintu neje kintu cyakwega ari muri face of Greater Ocean so n'ibintu byinji ebarayege n'intaranta showcasing abakwambaza kwambege ibintu byinji munonga izoberyo kandi baraye matwereka iyo umuntu ari uko kureba TV West reba kangu chance yakufera bize biro bishatu waburiho wareba ko turanzwike kirunga wareba umuntu yasinga wareba entertainment kuruga wa Spice Diana so abantu bona nibagambira ngo muriho ba sponsors bitu nimbasima munonga ni binji tunya abantu atire mu sente nyingi pa district atwa kureba nkakabohe abashubuzi ba man ariyo mushawa ine duka ya mana ukaboye mutasera ibuta kusera nubara ne duka najita mutasera ya support njirogo mukoro watwareba yabaka Mr. Kabuchu CEO wa Senevin a support njiro mukoro wareba tunya mushawa ine pharmacy muri kaboye Basir Pharmacy a support njiro mukoro abantu bingi bagusupportinga twine yababe bekunika hardware muri shaka batusupportingire munonga wa ari yaba City Farm Fashion zo muri shaka nabo batusupportinga aba Amoni Nails nabo ari muri shaka mbasupportinga go mukoro twine yaba aba Sapex Graphics muri shaka nabo batusupportinga mukoro K2 Phone Service Center aba nabo bari muri shaka batusupportinga twinayo Aquafina batusupportingire twinayo Brian Media batusupportingire munonga twina ba Genius Events batusupportingire agwa mukoro gurebwe ngo agendo misho twina ba Shoulders Saloon Hair by Kasim abantu mwindi bo bagizire ngo abishibona baresimbe mbaza kutuyamba barebwe ngo babakora buri cyumwe manu cyuwa pede cyuwa ishoke byona abishibari barebwe ngo ubona bari no bashasha mbashanana twine banks supportingire munonga aba Mame Financial Services tubasima abashituzi sako tubasima gumana supportinga then ba main sponsors abashituzi drink mubashitira mamani na Highway Point kunebuka ngugo mukoro twagusindika gwa Gendo Miso so ni wari yokwe still supporting tujakira nuija no supportinga nugura table yawe wori yawe manya wositamire to kuza mu review ine table no sitamaje bagwamba kuwo mbakweki mbakwakiriye no uri mu VIP wo sitamirawo mutebo yo guzire tebo yawe no sitamire je arya bagwamba kutira bati taro kututuka bakurebera je urebuka ngo washemero so abantu bona ntubagambira ngo still supporting tujakira tables ariho nje sigireho booking table yawe urebuke ngo ibiro bishatu tubyakusiganyuma tondeka mabega ebiro bingayi bishatu basimbura abantu mbagira ngo simbure embarasi utembarasi tukagisimbura kare so Paul twenda kumanya obunda babyino batureba bahiza kutekaho TV gishaha twenda kumanya how much is a table kandi nanta kubasa za table ni shashura zinga so tutandishira tables twine tables ishatu ziriho koke kuzahura n'ibintu bikwizira watebejo twine table y'emtwaro 30 neberuha abantu mukaga haje byo kunywa ebikwizira tebejo twine ya 50 nena abantu mukaga abantu nabo mukaga basitamare n'ebikwizira table twine ya 1 million so difference yes tables ya 1 million y'abantu 8 konke ekikwahura tables nebiri ya table mbebe kwahura esitizo kumutaguzira table niyo difference kwiza wao then twine entrance ya gate nimitware ibiri so nana guzire table is a entrance thing kuzishasha atokushashira wo guzire table ibuno izano tahamu mbakutwara table yo ni reserved yandikiro n'izina ryawo ati ukire yakora booking yawo yaboneza ko yandikiro ukire na kurigiza babura abo bene reserved tarakwataho just nuza kusanga yemerira akutegereza nzogwatira umuntu akutegereza kutereza ye yo naza guma wategereze wa booking table akutegereze oyize
akusavinge akwecho kuba no yenda ekikuba kisimira kuba kiri atebo yawe mweni wari yoko one ndakutama gate tandikaje shebiro shironde mpora bya kwikaro akashatu ana arwa ibiro bishatu nuwakikize so itwabije bine mitware ibiri twashashora hagete twatahamu twaguma twemerire n'ingantu kushitama buri umwe naza kushitama buri umwe naza kushitama ushashire cyebiri cyawe akatebe kabonoza kashangaho karama beba kutegereza bakushitamiseje bakuretire cyo kwenda buri umwe nashitama itwaci tuzi highway point ari byo kwemera byo kusanga abantu mwemerire n'umuringuriza mwena n'umushitama jeje musinge mureba icyatureta tureba umushonguzi turabana nko bakora za catwalk nko bakupresentinga karisho weya nko bakutambura stage bakwereka talent nabishunguza abantu bona adi wo spice danoza kumureba wemeri kora yemeri nura so adi nubo no kusitamaje ukanyo kunyosha weje ukaremere yawe icabishiri batyo Ababita Burunzi twenda kusimira netwe program nayo bachituzi Farm Company Limited kandi bari kutukoresha kunyota tuzi drink cyo kunyesha mbachikoro mbintu bishatu obochi obutuzi hamwe na namajani namba yesimera ha screen in case obundi nation kwenda kubuza no yenda kumanya tuzi wabanda kutandika kushobora no tandikota oyine business yawe no ndakongera ho tuzi nayo ngo gigita ha business yawe isimoje no gitera ndabakugambira buri kimwe cyone twasire ahari tuzi mweno ebiro bishatu twena tza kweshanga hari tuzi highway point kandi ubwo turi kuronda Miss Greater Bushenyi bakumukroninga kandi ari kujetera Bushenyi yona ari kubasa kugigambira n'ibindi umwana w'ubushiki this time tubakwenda bakazi twepol tuwatch clarifying aje by the way twenda kumanya nabishiki ningana bakaza bazire huizara nkarumwe ningi amazara kabiri nyito twitabo mu mpaka ati itonturonda Miss ati ngenda abantu community yawure bigambo bibiri aro Mrs na Miss ntwendo muntu ari Miss akwasa kugambira umushiki ati utakakura kiriya yabantu umuntu ari umuntu abakumbuza ngo mukazi yazire ukizara rumwe akabireka ati wakagaruka buto nicyo clarifying ejo butana kwenda kuzomu mpaka konka wajireba akagira ngo mushiki akazaraho ngati konka yagaruka buto atukonko gwa yazire akagaruka buto takubasa kwereza message nungi abatakaziriwe ntwendo gwatakazira bagambira ati yerinda dobe nkani ati nshumire naheza tindagizirenda nashoma naheza ati konke wagize ati nyosomire naheza tukunga nkazara umusinyasiri ngo message netari nungejo so itontwendo umuntu atakazireho akubasa kutransforminga akagambira abantu ekintu message ne so nturunda ba Miss woyine mu ka Misses kacikace akamiseze ntuza kubita kiro cy'abacyara tushimire nimwe ba Misses konka ba Misses ntubagira ngo ebiro bishatu babe baro barebe ko tukuronda Miss ureta Bushenyi so Misses ariyoko wizo yegaka kuriyo akutura kose biro munana bya women's day so twina abashazi bempaka abarabene bashara abarareba yatambraje abareba yagambaje abareba yakoraje ibyo nabiriho ntuza kuba twine bajageze basitamiraho bakureba ayagamba yagarika mu gihe cy'ubuzo ayakureke bamwegise na kizuka nakikora ingo tabe twine bajageze bakwa bari yaho bakushare package twabarunzire nani biased bariyo bategeriza ijo babize bize bashare mpaka ntuza kuba twine umuntu akushara ngo yagambaje uguyatambraje injwara twatwagira ngo ntwenda kuzwara gomesi urukoba n'umweko umweko yagusibaje henyene gwaguma ninga yatambura gwaragara ninge umujana na yagusiba kubigwa gwagira gute so ebimbako twine baba kubasa ko mabireba bakushareze mpakezo
Yes, ntwenda kusimba nitwe kandi of course abarukunya kituzi ntwengera kubasima kandi ninyenda Paul of course kurabira mwira kariya bakituzi Farm Company Limited niwe ngere kusima abarukunya kituzi ningashiba customer abarukunya kituzi abo kubana kituzi kuhika ahari highway point ntureba ngo ikarga kituzi drink. So bari munonga abantu mwena ba customer bakunya kituzi drink muri abamani iwo ryokwe wo kwise chipa yawe ya kituzi nonywa nchendo imera na meza mwenyongo ryo amani wano nyo chipa yawe ya kituzi wemera wajire wajuguru waduka akwaka teve just tambe aho kwa none nyo cyo kunywa cyo muhendo ikikuza kuyamba kikakuyamba magufa kikakuyamba kikakoze shagama yawe kabaje so nonywa uryo amani abakikuru abaryokwe mwe kwate kituzi izo kandi ngambira abantu ntiyo umushigazi wo yoko nyingo mushyoine omuzira umucyaro wotakamuhire kituzi tinkumanyo cyo kumwa so no manyango aturiyo noza kureba omuzira umucyaro you parking ka box yawe ya kituzi uje mutware omusige nanyo mpora nanyo mpora umu engineering kadozi wagarike next time garze yendizo ata uno wagira ngo wakumaje ubuhangwa amagufa gare mata kuza kutera nisase njingo nisashashi umwe kituzi drink abeje abantu bona bakunywa kituzi abakutuguraho aba wholesalers ntubasima munonga abo kuba nimo mutukufura mu mutukoresha turi abo kugira ngo abantu kama kuba kituzi banywa nitutwafuna that's when tukufuna chance ku giving back to the community so abantu bona tubasima kituzi mujunywe at least touch pamsha tuizo wanywa kamumuya omukashesho umuhango no mwazo ati ununu manyangu emegongo yo kushasha amaguru ibintu wabitera kuri wawargira kuvuga igare nutanike kuvuga igare wargira kishayi kuzana nuzana so ebuka ngo umuntu wayekwata kituzi wajinywa kituzi ne kora kituzi jinywe yunuza kuya testimony abantu mwena mwenjere kunywa kituzi dream. Okay. Yabane binonga Paul kandi bigambo byahamuhero turi kuhendera. Tukendera ni sima abarebi ba TV West kandi ningamba nti wotakaguzire table twasigaza yonke booking table yawe shashura table yawe booking ticket yawe shashura ticket yawe urebeke ngo twasigara nyuma ebiro bishatu emotoka zo nakutandikira nkayizone highway point kituzi mwenu wotabya ebiro bishatu nkumanyora abori yone umanyangu watu ebiro bishatu uri nkoka hano umanyangu yesu yakusiga rebeka ngo ebiro bishatu oya highway point ebiro nyine ebiri ejo oze kora history tuza kwandi uko mbitaboreka kusoma John speak obe no gira ngo nyowe ngakireya nkandi ya first edition ya Miss Greta Bushe omuriko baktire atirebeka ngwija umuntu aryokwe ija ntubasima munonga abo bagizwanyo kwiza highway point kituzi hotel mukatwagira ntongera kubasima ntongera kandi kuba good service nkaburijo ntongera mamani kureba kavuniwe wafuna value yesente zawe zo watekayo emere twagitekaje wari yaje umbuteka ntubasima kandi ntubashaba buzo mbwinji ebiro bishatu umwanya gwona twaguterize buri omwe twamutebekanisize umushitini cye akwenda kugira shi yagamba hari nambere ya screen nugitera ntwakira ningano basa kutereji inaza kushomera nabo ntwakira ntukugambira ekikwetaga basa kutere ya 0 44 26 46 watereje ntwakira ntukuguidinga nwasa kukora booking yawe ya table ninga reservation ntukwakira ntuguidinga cyo gukora ninga bwano kubookinga ninga bwano gukora service ya delivery itonto deliveringa twine piche ku deliveringa me burahamubona yutunotero tunyende kine tukora orabachukuretera bachukusimbaho abantu mena nimba sima ba community community yo na rentuwa nimba sima munonga abo bagize ubwanyu mukutwa ni mabandu bona babyokwe mwe bare munonga ni umutwe gukora ishituri kubatarimo kubatariho. Okay.
Nenda kwa simima watandkanitwe kandi program y'abacu tuzifamu company limited it is every Thursday shaisha tunechweka mpaka harishahina kisize drink nibazikora mbinze bishatu obochi obutuzi hamwe na namajani wanya kitize eri kufuka it is the best kandi batuyeterana na Miss Greater Bushenyi nkaba kituzi highway point no manya kituzi yo kureba ngo tunywa sondo batugaruza in a way of like tusima mwende bagira ngo hati kabashare mbaronde Miss Greater Bushenyi bamcroninge bamuhereze kirabo cyente na nebinde birabona abandi barakoratewe mwene biro bishatu twene tweshanja hari kituzi highway point hari hotels ya 30 50 na 1 million kandi wabo takobase za table emitware ebiri zonka ebiro bishatu iwe kageti shashire emitware ebiri utahemu I am telling you everything is going to be good ebyo kunywa biriyo ebyo kurya biriyo everything is there mureke tuzi highway point tushemere nabo kandi turebe okuba croninga Miss Greater Bushenyi program ije yabo every Thursday shaisha tunechika mpaka harishahina washanga ubundi ntwendera ntubanturwa turi kugamba hari kituzi drink kandi ubundi ndakutandika kushubura kituzi no yenda kumanya bikwasira ha kituzi nibiha inamba y'isumwe ha screen gitere binje nibija kubikugambira ebyo tari kucenga wabayine Claire na Paul kandi Paul ni manager wa kituzi highway point bitwendeze kurara kurungi utanga ha TV West